Misalga 2 kişi olsa biri imamın tuşuna turat, ikincisi oң jagынан turat. Üçüncüsü geldi sol jagынан turat. Dördüncüsü geldi oң jagынан, beşincisi geldi sol jagынан. Şuntip iki jaka tolturup эмне кыласыз? Kete beresiz. İmam iki uyuchunun ortasında tursa, misalga ökөөңүздөр мага уюдуңуздар, мен ортого туруп алдым. Бул макрух болот таксырда. Макрух танзихи болот. Эгер 2 киши болсо. Ал эми 2ден көп уюучулар бар кезде ошондой ортого туруп алсаң, китептерибизде макрух тахрими деген жери бар. Албетте зарылчылыкта проблема жок. Орун тар, батпайт адамдарды. Батпаган жерде имам ошондо сапка турса, эки жагыңыздан турсаңыз проблема жок. Ал башка маселе, ал өзүнчө маселе. Кенен мүмкүнчүлүк бар кезде 2 жана андан көп уюучу болгондо имам ортого кирип албаш керек. İmam sözsüz kayda çıkış gereken, astığa çıkış gerek bolot. Mafhum? Толтыруу derecesini үйрендіңер. Kayaktan başlayıyoruz. Birinci kelet biri bütünler turdu, ikincisi bul jagına turdu. Üçüncüsü kelette imamның bul jagına turadi. Şimdi толтырып kete veredi. Bizde meçitlerge karasanızlar, keçigip kelgender o bir burçka turup alat. Burçka turup alat da. Je oң jagına, je sol jagına barıp turup alışat. Saptı толтыруу ortadan baştalar taksırlar. İmamның tuşundan baştalar saptı толтыруу. Şunu esten çıkar bakıla. İmam tuşuna kelip turasız, emne bolat, oşonu ondan iki jaka adamda tarap ketiş gerek iki jagına.